E tapu moe o toki uoka Ha'a mohe o afo moe kala o toka Te uhu whakahe Gara mano ai fuka Kausu fia fia he ofa honua Kore peke u whakamalumalu he tau whakatapu kakato e whonua pia mo e lotu kai a tā pe mua pia mo e se wāniti ai o tua.
ko tama ki ta hine ke piki ko toki puluvawe pe toki puluvawe pe fa fini ma fa nga mari ko ni pe a kange ko lave ko fa fa pe ke o tua ko hui ko tau hi ofa mo tau hi lelei o ku fai ma tau mo ui tau au sia'a fu a Potungaue Ako eni pe a lauta puaki pe i he tu'unga o ku whakakolo ai tau tolu he o tua. Whamalo atu en ki he kau frontline ni ki Amerika, kau tangata mei he ikare, kai pe he ki he kamehameha. O maa ke kakai ki he whangatoko ua koe ni Australia ni, kau frontline mei New Zealand, kai pe he foki ki a tawake ki Tonga, whai toaki mai e whatongia, Whamalo lahi tu tawhaaki pa ko ongo i pe ko kau kaua, i he tu tawhaaki o ku mou whai he tau ngā aue. Pea ko whamalo ai puke whainga maari ke whamalo ai ki o tua koe uhi koe mou tu mai ke tau kawe kawea, mo tau ngā e whakataha i he ngā aue ko e ni taha pe tau ki whanongonongo. Ki whanongonongo ni ke family tū koe ni tūpeke o lauat pe ki whanongonongo. Ai family tū koe ni ki Meripoane. Kau lauat pe ki whanongonongo. Koe whanongonongo koe ni ki he tina ai mai mua e tahine princessi ke toko ni ki tonga ki he mou ngafi. Pea koe waa ni o e piri o e tauhala o kui sene, o kui Meripoane. Pea koe o ku housia e he retio o whakitonga. Housia o retio o whakitonga ka koe piri ne tauhala a Meripoane. Koe whanongonongo eni o mi me he komiti tū, family tū koe o Meripoane. Koe whanongonongo eni ke family tū i loto Meripoane, pea ki he tonga kotoa pe. Faka'api i loto fia ki moutolu ki he tina. Mo koe tina koe ni free course meal, aku haue ki on durei mo e su durei mo e maini mo e kada oku free beast meal, free course meal, sorry. Oku tai totongi mo e waine mo e pia mo e inu pea kai mo e inu koe taumua koe poupou ki he mai moa e tahine princessi koe uhi ko hono hoka'i i tonga eiki ai ngahi fonua ne si i ue sia lahi i he tsunami a feia po uri hifo i he aho whalaite taha tolu o me, aho taha tolu o me, o ku whai ai tina ko e ni, ai ko wiki endi ni ko e whalaite. Feituu ko Unica, Unica on Parkville, ko Unica ko i Parkville, au whika whaafitu ono, Brunswick Road, Parkville, ko e tuasila ia, ko e whaafitu ono, Brunswick Road, Parkville. Ko e taimi, ko e fitu maasila o ku kamatai ai tina ko e ni. Ko e Trescoti, ko e teunga Pasifiki, mo teunga whakapasifiki. O kai ko e ngai fumu whangota, ka ko e pure taha, ko e aloha, ko e ngahi. Teunga whakapasifiki, ko e ahoia ku whakaau ai i tina ko e ni. Ko e totongi, o ku paanga e te au e fo i ulu. Hange pe ko tina ko na fai sene ka hange ko mea ko whaalawe ki ai ka inga ko ki me aini o ku tauala tokoni ai ki o tau whonua pea tokoni a ku tauala ka atoa pea ku pau e halanga pa anga mo e feitu e alu ai ki tonga ke a ko tau ka inga ko e whanongonongo ko e ni ki e tonga ko toa pe i Meripoane o family tu ka mata totongi homo ute pire totongi ko ai Rewa ki e lau ke o se matu'aki. E iai ai ngahi whakawhia kehe. Iai mo e tau olunga ai whamiri tū. E whai mo e tau olunga ai whamiri tū. Mou whetu utaki mai rewa ke totongi ha mou te pire ai whamiri tū. Only $100. E lawa ke totongi ke tokoni ki tonga. Whetu utaki ki he sekeritari ai tū a Meripoane ko ate laite monu. Ko e whika mōpaila, ko e noa whā, valu noa, fitu noa whā noa. Sekretari ko e tū i Meripoane, ko ate laite monu,
Ko fika mo pai la ko noa fa, valu, noa fitu, noa fa noa. Pe ko pes Facebooka, pe ko messenger, ko ate laite monu pe asia. Ko hosi tina e faia here tio a tonga ko a meripoane, pe a kātaki fai fikau, to e whakatonton iyo. Ko anga ia tu e tau, ko anga ia tu e tau, whanongonongo ke tau tina toko whakatewhisi, ke tokoni, ke tsunami, ke ngahi kakai na e mau, pe a mui ngahi kolo na e mau. O ko mandui ko atolai de monume ka nokpolu, ka nokpolu i meripoane, lava pe ke puna te ka nokpolu me prispei ni mo sene, o ai e te pire e ka nokpolu, Uaki ko e kakano motolo upolu, ko e tu'i, ko motolu, ko moutu'i ia, ko moukolo, ko e ne hau me ka nokpolu, ko e tu'i ka nokpolu ia, Ko e maa imo aine tahine, o fe fine tu'i ka nokpolu, pe ako ka nokpolu, o fie maulahi taha e tokoni, i e tofia o ene a fiope, O ku talamai e Adelaide, o ku iai pe mo e te pire ka nokpolu. Family tu o meripoane, mo kātaki o kamata, mo fitu taki atu ki he tahine ko Adelaide, monu, ko e fika, ko e noa wha, valu noa, fitu, noa wha noa. Noa wha, valu noa, fitu noa, noa wha, valu, noa fitu, noa wha noa. Adelaide monu. Te utoto oatu pe, whanongonongo koe ni, ke uhi ke kamata totongi he koutui koe wike whakaosi o epereri, mahina koe ni ka hoko mai, whema o ke osi katoa kia e totongi ke whakama opo e totongi e whare mo ngai whakamore whakapaanga ko ia, ai totongi tikite, whema o ke osi ke wike whakaosi koe o epereri. Last week of April, os pe wike me ai pe ua pa fai tina, tok whakama opo e pe wike koe, mo wike e fai ai tina. Koe whanongonongo ia, koe ai family tu, koe me ai ne utau wala tokoni ai, koe tau ki whunua masiwa. Koe hui he utau ilopau, ai whatongia koe o whai, pe au utau woki ai pau ilopau koe tau seniti, pe koe tola te au koe ia, e si alo atu o kau ia he tokoni. Pa koe tokoni, mahino e tau tokoni, pe a tau tolu ia, koe tau ngahi family, fu mea pau ia, e tau tokoni, pe tau tolu koe tau ngahi family, ka koe tokoni whakaluku fua, kuala mai, ai komiti e family tu meripoane e uke o tau kakai e tau laka ki ai ko e feitu ia ke tau o fai ai e tau tokoni ki tonga pau malu pe mahino e feitu e alu ki ai pa nga kau rele ki e tokoni o tau fonua pe ngatanga e tau ki matu ko tau ki pulwawe peni ko e mea fika ulua ki pe fai ki tano ki hapai he ahoni tano whamawhana au pito tano mo tau kete ai pe a fai mai e tau kete, e fai mai whakamalo mai, mai kau, e tau e te hina, ko whakamalo atu, kia te koe he ngāwe ko ke whai, ka mai kau family tu, mai kau frontline ni. O ko pore, i he ngāwe ko mou whai, ko hi ko whetau laki atu ba mo he kakai, ko tau motuni, i hapai, whakapapau i ai, ai aunga homo ngawe ku whai, koe naure a pe ia. Talat ke whai whekau, me kau frontline ai tu, e mau whakamaro. Ko mau mama, ya mau ilo, ho mau. Kai tau te whito ke wāhenga koe no mau tolu. Wāhenga koe no tonga tap kahaua. Koe whakarea ia, he gui ai, o tau kete koe ni. Ta mai maa tokoni lahi, mo oni au pito a mou tolu. Pea mei murina mo polo kalama ku whai, pea mei whekwani. Pea mei muri, a koe, ka pehe ko mo kau frontline ni. Taimi ko toa pehe ko alwai ka hawhi tu ko fie e whakarea mai kakai o nau ilo ko ki te ina koe. Mo kai fuoloa ta e whetutaki mo e tau kete koe ni. Koe whetutaki wha mui pehe koe riki ai ene ki koini. He osi aso ai peau kula. Ke si tokoni atu ki ai ki hene nofo I motu. Kana ko ware hene talanoa mai mo whakamalo mai.
ai whamalo mai ka kai me. Mo tau pēta tō ngata pēta o whamama I hen pe ko tonga eki. Nai hanga tau baro tulo atu Mantuin maki polkalama koe mo tau malolo pe nai. Pe na agu eke ke tau malolo pe kuiai ha ne toko ni atu e tau ngawe me murini ki tong. E tau malolo iyo. Taimi koe o lockdown ni koe mea ia kakai whai sio. Ka whamoa ni mo kakai toko lahi. Me he tafa aki. Ai mo me murini. A se mao he nau kau vai me tonga. Ke kau vai me tonga ke o ange e nau credit. Ke nau kau he whanongo mai ke tau ngai por kau. Ma koe ai. Ko ke whai maria wani whai malo atu. Ko hi koe tala noa pia me haa pai. Pe tala noa lelei ia pia ona tau fo he whai lelei. He uto koni ke tau tolu. Pia mo tau kakai. Pia ko tui koe ngahi feedback ia o kune whakaloto lahi ki tau tolu. Whakaloto lahi ki tau tolu. Ke ngau e o tau whai. A honi koe ki mea koko whetala noa ki mea pe e ua. Ki puluwawe pe. Ki mea pe e ua. Koe hanga i tō taha sen mai ka awe vitio Piveni. Na vitio mo solo. Kemou ai nai mono mai he tō taha te au hanga e ri hai luio ai ene ki fo I vitio pe he koe ma pe nolo. Ko le whamore mone atu pe ri hai. O ku kai ke more o ku taimi o ku he tālanga. Nga pia mue ngahi whakasio tae mahino ko ku mou I ai. E ku mou ai e ngahi mea tae whakapapau. Nā ke hanga o tohi mai he lotonga polokalama whekau'aki mo tereketi. Hoi keisi o tereketi nai o si mahino. Koe uhinga ia nai whakawhisia tereketi mo no posisini koe pa mei he uhila. Ka nai tuku aki ki ai. Taimia nai kei Minisita Ako angai Palemia koe nai toko osi. Nai Palemia koe ni ai akirisi. Kai Minisita Ako anga po hiwa tu ene toa. Pea nai whai tuku aki o tereketi. Pea alua e ila mutu nai ngahe whakamau I wharearea. Nai hiki ai nai whai ai rongoa ai ave Minisita Ako anga po hiwa tu ene toa no ila mutu ke uhila. Ko hiko tau mua pe he ku more pa anga e uhila. Ko hiko ia tereketi. Pea nai whai rewa ai ku tatano at peni hai malo e mahino at peka koe. Pea nai whai rewa ai atita. Nai whai ai atita o whakapapau I mai na e kai kia hapa anga na e more o whatatau mo tuku aki na whai ka tereketi. Pea kai mena e hoko. Pea whakalongolongo whai pea agrisi mo nau pure anga. O kai kia nau to patato. No kuhiku o hala e nau tuku aki. Hala e nau mahalo. Whika mo tereketi. Ko mea beko whaa mai ke kita noa tairi ai. Koe oku ai mau be ke mahino I mea goku mau tala noa atu aki. Koe u mea beko whai ono whakapapau. Koe mea na kope taimu a krisi. Ko ke hako tuku aki I ma tereketi na tuku aki kia more paanga. Ko wheho whakamooni whakaatita. O mo ngahi tuku aki. Ko e na o se atita paanga pia mahino na gaige more ha paanga mea na tuku aki ka tereketi. Sat. I marea tuku ki heri hai o taitari kia. Kau kia lau kia Piveni. Naku whanongo he na polokalama mo solo. Pea talanoa rewa Piveni ki he ako. Hanga e Piveni o ngawa ke fui whakamatala koe. Na fefe e solo ke ai aku pehe e Piveni ikai mateuteu ai pure anga ko e ni pea aku whakawareware mo e nau whai tu ni pea tuku aki e Piveni oku ai kono mo ni ko e foi fonga e ni oku mare ei hake Ptoa Piveni o hoka pea siaosi. Tuku aki e Palemia, tuku aki e Potungaue Ako. Pako foi whakauhinga na Piveni.
Talanoa Piveni, he koe mea kotoa pe, o whemau pe ke whaha'i ua. Koe hui he ikai, koe mea koe mea he koe ke tuu mai whaha'i a Taha ke whakawhekiki mo Piveni. He ki tuu mai whaha'i Taha whakamatala mai e na uhinga na utolo. Kai hao Piveni a whakamatala e ne uhinga ana. Pia whemau rewa hakakaia, ke na mai na tōrea whakamatala koe, neongo koe ki whetu takau mo e pureanga, pe te utanoa mo e pureanga. Ka kou hanga o visualize ai posisini mo e uinga o ku whai pehe ai pureanga. He kuhanga i Piveni a tuku hifo ai whai pehe koe ai pureanga mo e nau whai tuku ni. Hange koe ni. Hanga Piveni o talamai fo ilaka hala ia ai langa u api ako. Pea tuku e sivi he kalasi o no ka tok sivi pehe form 2. Pea hiki me form 2. Pea to o mo sivi he form 5 ka hiki hake ki he form ka tok sivi pehe i he form 6 mo form 7. Pea ai rewa mo fo statistika a Piveni koe hu ai toko fiha. Hu e toko tolu afo sivi hu he lau tohi pure anga. Pea outcome koe sivi o lunga koe toko nimangeau. Osi me o lunga nimangeau. Hu e tolu afo lalo. Osi nimangeau i o lunga. Sa. Hanga rewa Piveni o talamai koe foi hala e pure anga koe ni koe uhi o kuna ulanga na uto na toki he langa. Whatata again. Osi pe koe ai hufi koe sai skulu pe lockdown ni rewa ia. Te tamai rewa koe fupanga ta e aonga fupanga more. Koe huku tō mai a wha ia o ku ta e aonga na ulanga. Piveni. Kau ki whakamama tuau he mea koe ia. Koe tō koe ai COVID mo e lockdown ni. Ko hoha a ka pau e tō e tauni e COVID pe o te lockdown ni pe tauni. Kai to e whai hako. Kai ke whai hasivi hu. Whanongo pe te talatala noa pe. Ko e te whakaanga i hawhai ngā mea. Ka pau nei te kei ke te ulaki kau he ngāhi mea pe he ki mua. Piveni na ke tala noa. Ko plani ngau e na ke whai. Ko e ai ke i sila pā tā e mape sila pā. Ke inasi tatau pe ai lautohi pureanga i nuku alofa. Mai lautohi pureanga i motu. Lautohi pureanga i motu. Pake tala mai ko e palani i loa ia mo. Ko e mea pe mo hono taimi. Ko hono taimi pe e nia o ona. Mantu e aho ko e Piveni. Ko e ako whawhai ako pe na i tonga. Ako whawhai ako pe na i tonga. Ha mea koko e a peha. Tuwa e kau ako whawhai ako. Peha hiki ako ha. Ako tipi loma e ni tonga. Ako tipi loma e ni tonga. Koe ni koe ke whakotu e university. Koe hinga koe ku tala noa he ku hanga e Piveni o tuku hifo au pito. Ai Palemia mo e Minisita Ako. Tuku hifo au pito hene komeni. Kau hanga o tala noa ia e ku whakakau ki he viu mo e uhinga ai whaha'i e Taha. Na ke kamata ko pehe ka solo. Koe pureanga langa na tala noa koe pureanga langa whanua pa ke talange kia kita i taimi. Piveni. Koe langa whanua ai na whai he pureanga koe ia nei lau. Os mahino ia kau. Os mahino ia kau e mentality o ou. Mentality ne o ou na e whai koe ni koe ke me. Na e tala noa kia os tānoa se asupohiwa ki ai, os tānoa ki a Chris. Ai whakakau koe ke o ange mata i kāka o ange mātau. O ange whōnga. O kuikai koe physical koe mea whakaata mai. Tānoa ma Chris ki ai. Ngai whakalakalaka e koe ke fuwhe mea whakapaanga ai. Develope whakaata mai. Kuo pau peke alunga a hoa e ongo me aia. Iyo, e alu whakataha pe ako. Kuke hanga ko ia tuku aki ai pure anga ko e ni ki he ako ke pehe ku tae aonga e langa mo e me a toe mahaki. He toe mahaki o se tauni. Ikai. Kau talato e hoto no au.
Ha mea na kai ke ai e u mea ko ia he ta'u e nima koe ni na ke iai. Pea ta'u e nima na ke iai ola e sivina ha. Palaku. Huma prango osi. Pihanga fakaikai e langa whanua e prango osi. O ke pehe koe uhinga koe o ku teke ai e pure anga ko osi mo e pure anga koe niki he langa. He oku mau e nau komisoni me he ngahi kau taha langa. Ko tuku aki ia. Toku ang mau e nau komisoni me he nau kau taha langa. Ko feho whakamooni. Fere vai mea ku sa ia e whanua. Fe mea ku sa ia e kakai. Ko mou pure anga mo kai ke langa ha tokoni ki he masiva mo e tokoni e kakai mou tu'aki. Pe, koe pureanga pohiwa tu ene toana e langa e ngahi whare mo tufa e tanke pe ngahi ai mo e hala. Langa mo e uapi ako. Mea na e tonu ke langa he pureanga koe, koe mea kui koe mo ui ngalo. Koe mea koe ko whatalatu ai ka mo tolu o e fkmatala he na oatu ho mo whainga maari e ke puluvu ai ho mo atamai mo fkmatala. Ta ue nima na mo iai he pureanga. Mena e oko. Ko fkmatala he au ni fe hanga i katoa ia mo e ola me a koe na e hoko he ta'u e nima na mo iloto e pureanga. Ko mea whai ngatai pe whakatui ngatai ke kakai ho mo fkmatala. Hame na kai ke ngahi ai he whai ta'u e nima na mo ia i ke ha. Ke hange ko fkmatala ke tatau e ilo e whai ako me tonga wau ki whekana koe motu. Hame na kai ke ai he taimi ko ia. Kai toki o hake kakai a koe he ahoni. Toki hake he kakai a he ahoni o whai e ngā ue koe ni. Sai, ka whangare wao talatu. Na ke tala noa he hu ai toko fiha. Hu ai toko toluafe. He ablau tohi pure anga sivi ai. Au kami hake ki he sivi koe he form 7 ni toko ni mangea. Koe lue ko atonga he aho koe. Lue ko atonga he aho koe. Nai pehen. Form 6 pe ua i tonga ki he uako katoa i tonga. Form 6 pe ua. Ko tupou hai pe a motonga hai. Pea koe ako kotoa fu uako i tonga. Toko fia ngai korisi. Koe hu koe form 6. Te nau toki o peo form 6. Kai ke hau ia toko te au. Pe toko uange au. Ai fu ka wako katoa i tonga me kalasi ono e lau toi o alake wa form 5. Pea form 6 nai hu pe ki tonga hai mo tupou hai. Koe kau lava maalunga pena lava hu o form 6 ki tonga hai mo tupou hai. Pe se te hiwa noa e kau wako. Kai sai. Pa tau alwake ai. Alwake ai. Fokotu e national form 7. Kong tanoan ke historia e ako. E tokoni au pitoia ke whakamama e ngahi tuku hifo koe no whai Piveni. Tau alwake rewa me he form 6. O kamatarewa fokotu e form 6 e ngahi ako. Hamena e hoko. Aluhake pe form 6 i tonga. Aluhake pe o tokola. Iloi fu tokola he kau si form 6 e tainimi. Ritu o. Ua noa toko lahe form 6 ko he valungo fulutupu. Si. Valungo fulutupu ko tana ne ke 1980s. Tupo hai pe motonga hai. Lahi taha i tonga ne ngata pe form 5 wa. Toki foko tuu he koe ulaki form 6 a tere he valu taha. Koe tok foko tuu ia ko fika tolo a tere ke fotu e form 6. He valta. Fefe fitungo fulutupu. Ngata pe form 5. Na loa fifi. Apa fifi. Sai. Alwake. Ai tau form 7 i tonga. Form 7 i tonga. Tamate i rewa form 4. Koe hui koe alwake ko form 6. Na sivi he form 4, form 5. Pe ao rewa form 6 ki tonga hai. We ngahe korisi. Sai. Taimi koe alwaka e ko form 6 koe ngai korisi tonga.
tamate ile vai form 5 kai ha kai sivi form 5 form 6 klasi sivi e ua he api ako sivi na time kona form 6 ki tonga hai motu po hai na yo sivi e ua i he ngai korisi tonga ko form 4 sivi haya mo sivi school si time kona alhaka ai ko ngai korisi o form 6 ka to pe ngai korisi na ngai korisi pe ha tamte ele vai form 4 kai sivi pe ua ngai korisi ko form 5 mo form 6 pe na hu leva ke form 7 ni na taha pe form 7 ni tonga na uki loa ko national form 7 na tu ko nei pahu foi form 7 beta form 6 ka to ngai korisi ko fili mai pe la klasi lava simpe suria me be ko tonga ai pe mo ka taxe ngai korisi mo la malungana lava hu form 7 hame hoko he ahoni ko form 7 ni ka to ngai korisi na rekoti na takiua pe tau sivi he ngai korisi form 4 form 5 hala he form 6 pe hiki ake ngai korisi o fotu e na form 6 tamde reva form 4 ka ha hiki hagreva ngai korisi o sivi form 5 form 6 e na ngai api ako toki o form 7 ni ke ngai pe suri ke national form 7 habe ho dai nimi form 7 ni korisi ko topi so hiki hakereva e ongo kalasi CV ke form 6, form 7. Hiki hake ongo kalasi CV ke form 6, mo form 7 he tainimi. Kei kalasi IEP e ua ai CV. Hiki hakereva me he form, alureva me he lautohi pure anga, ai kalasi ono tok CV he form 2. Tau koe na mau form 2 ai, koe fua ta uia na e fai ai CV. Foi pepa pe taha. Kana na e pepa koe taha ko ia. Na e sivi ahi pe. Sivi fika. Tau na ma form 2 ai. Na e sivi ahi ai na e whao pe foi sivi fika. E taha sivi katoa ai ngahi korisi katoa i tonga. Tau na ma form 2 ai. Tau ka wahe te au hao ai sivi fika. Kai ke ulo poko haina ai ta uia na fai ako ai tu kei ko anda koloto na fai ako fika ya mauto ia tere kana time no bebe hiki anai na me ia tere na e pehe ko ni ko tawa o form 7 form 6 form 7 ni reva ngo ako ngo klasivi kai marolo e form 5 Koe anga ia lue ako i tonga. Mea mahui ngau pito ke te ilo historia e ako. Pea nai whai sivi he lautohi pure anga. Ko hinga koe nai hiki haka o kamata ai espangi site school. Tok sivi pe form 2 mei. Koe foi sistemiko ia, koe foi sistemia na kamata he mamonga. A sistemiko site school. Na kamata he mamonga, espangi site school e mamonga. Sivi form 2 ato aloi giria hona. Ai fusi sem ko sivi me form 2. Ai ni oku hiki hake e o Minisita Ako e ahoniki ai. Ke nau alu hake o form 2 katoa i he lautohi. Hiki e lautohi o ke form 2. Hange ai ku ngau e pei muri. Ngau e ko sistemi o ngake muri. Wako pere ka ia he like primary ko ia alu ai pei a intermediate pei loto pe. Lahi au pita ngai api ako i murini o ngau e ake fonga ko ia. O nuk sila lahi au pita o api ako ai. Te tokala form 2 o sivi ake form 3. Ko developia o e ako i tonga Piveni. Ko development ia e ako i tonga. Ki au ia koe gano mau no to exclusi. Ko hihi ko si ako ke foi kalasi sivi e ua form 6, form 7 he korisi koto ape. Mulava pe o fai pe foi sivi e ua koe. Ku ke lau ko he ai university ko ha. Ko kai ke ai university ho mo taimi. Ko mea koe no falo to konveka sa so vare ni anga pe ko tala mai o ku kovi ho lau maari e ke a siaosi. He kai pe ke mo tatau mo a Piveni mo siaosi. Ta upe ke ho lo sika mo fai tu un de ke vo fico ia siaosi.
Oh ia. Koe ngahi sivi koe. Tau tano ani ke ako. Kwange nia ene ai eia ai mea koe nuk development ni ako. Sai, na ke talanoa pe kuanga fe ai. Na ke talanoa mea koe ni. Ke sivi toko toloa fe lau tohi kai sivi ni mangeau. Ilo'i mea koe nuk whaihe aho ni. E toi toko lahi ange kau sivi ni mangeau ku ke lau. Toi toko lahi ange. Hono hiki hake sivi ke form 2. Pe toke form 5, sivi form 5 kai sivi pe form 6, form 7. E toi toko lahi ange kai koe whai matai whika tolu afe koe nage lau. E toi toko lahi ange au iki olunga. Kono whakamo ni e. Koe taimi koe e tuwa e university i Tonga. Koe uhinga ia hono ai e university i Tonga. He toi lahi ange whainga maari e ako. Koe mea koe kuna ni mangeawa o lunga ko hono whiri ke mau e rei Taha. Ne koe tau ako koe scholarship peke hau ki muri. Koe scholarship kua ni mangeawa scholarship kua nge mei muri. Mo scholarship kua be pure anga. Koe ngau ni mangeawa i pe. Koe ke tau akato alo koe o poto o ki whehia. Sai. Koe tu e tai ni miu ke heia. Koe ni aiko university i Tonga. E lava pe tamai ki o mau pe i Tonga e ako. Pe a toi lahi ange ako. Sai. Kai ke talanoa koe ke pick up plan koe e whonua. Ai ako koe ni koe kui koe ako ha. Ai ako koe ni koe whanga hei pureanga koe ni o ko si moen o whukotu e ako koe ke kau drop outi. Ka pau na ke nofo he ako te fie foki ki he ako. Pea ke foki ki he ako. Ko hono toi faka'ata ia koe pōtange ia e Piveni hono toi o mai he Potungaue Ako. Ai whainga maari e ka nau tolu na e drop outi kai ke nau ako. Ke nau te fie foki o ako. Whukotua e whainga ako ko ia. Tokonia, ko hui he koe kakai ko toa pehe toko tolu ngea, toko tolu afe koe lalo koe Piveni he, toko tolu afe koe lalo koe he, ai koe tānoa ki hai. Os mai no pehe kai ke os kia katoa i ke olunga ki he. Pea ko ho talanoa au ke poto tatau, ke silapa tokua, ke vahe tatau elo ki ako ko toa Piveni. Koe os ilo pehe koe e fui mea koe ko tānoa tu ai. Koe ke pesiti whakaatamai tam si ako, me mei koe toko ulaki pe ke hongo fulu koe he hoko e kalasi. O ku kehe o tau tufa whakaata mai. Pehe ka hamea wawai ni mangeau ki olunga ki he. He ko ni mangeau pena e whake o tua ke maasila o nau ata mai o au ki he. Ko mea u whakotua i Tonga ha, apia ko te kinkare, he koe to luafe koe uhinga ko whakotua i he Minisita Ako e aho ni. Ai ako toka mua ke kamata e whanau. Pe ai mo ako koe ke he drop out i ko hawa no i whenga ako koe. Apau na ke o si tuku e ako ke whefoko ako te ke te whokto ako. Koe uhinga ia ai Minisita Ako he aho ni ke toi oange whainga maari e lahi. Ke kalasi koe ka ke au ke ni mange au. Pe nau fau nau tolu he koe mea koe ako whakatekini kare. Koe mea koe ako whakatekini kare. O kai koe ni mange au koe o sia ai ako. Ikai. O koe ni mange au e ia ko alueu whenge university ke ngai malai koe. O koe kalasi a whe mau whatata ke. Tam koe ko anis plumfila. Anis Brunvila na ngata pe form 4 ai ate si haya pe pakamatare no ave mai ki muri kosi ako alu ki fisi o so mata do ia o kai ko me afua ni mangea ko alu olunga ki ko prota ko mo lahi ange palani ko ai Potungaue Ako ke faka'ako i tamai ki o ia e me ko e ka kai ko ke fu tamai malo ki ke ni mangea ko ke ta no si ve form 7 ni o na ofu na tol ke fa eta o hoko atua i he ako ai pe alu na tol mala fa teknikare e guhange ko talanoa ko a maka falan tatafu talanoa Piveni hele volo ko na tolu e to ni mangea tanoa maka falan tatafu ko mau fa nau ko maka falan tatafu na pa tere na lahi pa ko toke ta faka'ata mai sinoa mata tohi koe o makawhalani koe toke tā, PhD. Pea hoko agrewa koe toko ua makawhalani, ko pea wafi, tatafu. Koe toko ua ko makawhalani koe ia, na whakamau ia, whamau lahi. Malunga taha hea koe whanau koe ia koe tamalahi ko makawhalani. Aru pe ngā ngau pea au ia, wa o koe wa, o pea, o whamau. Pe nai rewa mo nau toko wa si,
Ko tama ko nei atere, ko tama nei nei farene nei kautahalanga. Ko tano ko makafalani nei programa de tio pe makafalani. Ko au na wa ko lelei taha pa mahu mata ito ko ta. Pe hoko ka ki to ko ki to wa na ka ga uya o mau no mata ito. Ko taufa tata. Tama e pihele makafalani. Ko tango mau fakataha ia to ke me fa family. Ko au ko na e ako lelei taha, ko au oksirin si taha he mau no e mau me fa family. Ko tama ko na mau lalo taha ne ako wa taufa. Ko tama ya ku tu mari taha he mau fa na u tama ya ku oku pangala taha. Ko tai ku mawala he kavenga. Ha o tama ya na tu si va papa ori mai e afe ka fiu fenga ya we wange au ke ria tu ki ai. Pea hoko hake ai tama ia, koe tama ako e neo whakamui taha ia nau tō. Pea mea ko hinga ki ai Piveni, tuku e talanoa ia ke pehe inas tatau pe, pea poto tatau pe whanau ikai. Ia i pe, ilo'i koe ki kaure koe kautau moe pe auna nau lau tohi pena toi kotu na mau o lawe. Aho ni ku os tānoa a seausi ki ai. Upgrade katoa skill e kau fai ako. Upgrade katoa ilo ke computer kau fai ako. Me ko si ko programa ko si mau a sao si ki ai. Ka ko fakato mutu mau hoki hoka au ya ke ngau e aki ke pehe tokua. Ku to mai a fa to mai me apa tapuni ai u fare me he mau e fare ke fare ako pe o se covid mahalo e ava pe ako e wiki taha pe wiki ua miheni. Pea lelei ai pe ako he tau fo o tau hoko mai. Tuku ho mou tala noa tuku hifo e me ako o si mahino he ke moula mo tolo fe paki mo si ao si ai. Na kai ke mou fukotu e ako toka mua. Na kai ke mou ke kuhinga mo e wako koe ke drop out di ke kakai koe tu. Na kai ke mou fukotu na mou finga ke whaao e ako koe ngou te whakafoki mai kau tama ke ako ke pure anga. He na mou whaao no mo gei pure anga o ha. O ave ako alutahi o ave o toka ngai he fisa. Pea ha. To o ai e whalalanga. Koe osim koe mea alutahi koe te lawa o mau ngā ki morini. Hame o koe tainimi. Koe ni te whakafoki mai he pure anga e se haosi pea te whenga peo te qualify peo lava certify pei tonga e kau whalautahi tonga. E nā mahe kau o ngau ea ke wakamuri. Koe mea kou tau tala noa ai ke tuku e kāi mua. Koe ngongo ia koe tau whei alahi mona au ke Palemia. Ka kou talatu pēo he taimi. Hei kai pē ke mo tatau moa mo si haosi. Hei kai pē te ke lawa i koe a si haosi. Moe kompiuta he kai ke lawa i a si haosi. Ko tano au ke whai tu ni mo mea he COVID koe ngahi. Ha mea na kai ke mo ai ai ngahi whai tu uni koe ia he taimi na e Palemia a krisi. Ha mea na kai ke mo whai ai a ngahi lo sika mo fai tu uni ko ia i he taimi ko e na e tō ai a kita. Ka mou nofo pe mou tolo, lelei me arere pe, ka mou nofo holo pe mou tolo he ho te re he kita. Ka mou toki hao mou tolo he taimi o tala mai, mou whakaofa ia he Potungaue Ako mo whonga o whakarere. Ke mou whakaofa ia he Potungaue Ako, ku tala mai he kauwhai ako, ku nau fia. Tala mai he whai ako kuha. Lelei e ako. Koe kau tate re veni sasi. Tā mai koe kau whai ako koe ni. Kau tam na mau ia tere whata. E nau fie he ose pure anga akirisi. E nau fie i he ngāue a CEO e ako he ahoni. Pea moe Minisita Ako e ahoni. E nau fie. Solo waho nau palo pare ma. Tokanga e kina nau tolu pe se te au. Kehe au pito ia mo e taimi. Na ake involve ai he ako koe atonga. Pea ua. Hame o koe ke au ngahi ho ngahi lo sika. O ngahi whakamatala he ngahi whetu na ke ngau e ai i he ako. Na pehe na ke ki involve i fisi. Hame o koe ke te whemau e koe fisi. Na pehe ku ke na ke involve mo ako ha moa. Apau na ke sai. Ko hame na ke te whema o e koe ki ha moa. Ka ke hau koe o tala mai o ku kovi a tonga.
kau talato e lewa e au. Lea koe ni. Iyo, koe pureanga ki tamai ko ka pureanga langa whanua. Koe pureanga langa whanua e pureanga nei toki osi. Pea moe pureanga koe. He kusio e kakai ke physical eyes, ke physical build. Koe hamea na ke langa, koe hamea na moulanga he pureanga, mo pureanga. Te kai ke mau sio ho mau physical eyes o mau toka mea. Mau talatu kua wen ko whakafofonga e te kakai. O e whonua. Iyo. Koe pureanga langa whonua e kuosi. Koe Ptoa pe Taha. O unau tala. O koe ke langa whonua e pureanga kuosi. Koe pureanga eni. Mo pehe ka pau nai tō mai mo ngā whi te kai ke langa u api ako hange ko atere mo mea. Mo ngahi lau tōi pureanga. Hai mea hoko. Whono e maka mo e fuefu a whi he ngahi loto whare ako he tahana e langa e whare ako. Iyo. Koe pureanga langa whonua e pureanga nei tokosi. Malo e na maolanga ngahi api ako. Ke tāpune ngahi fuuawa. I he awha koe o kita na moulotonga pureanga. Nai kai ke mouala tu o taha o mou foi tuhu o tokoni ke langa haa whare ako. Nai holo he. Whamalo ato no seni mai ki vitio koe nike plisi wai. Koi. Tal koe no fotuku aki tamai koe kaulanga pe urerei ki ai e. Ai langa koe ne uapi ako pe amoe kaupaipa. Tu koe loi. O kurerei ki he whanau he na e mahino e ola si vi o kua. O kusai. Pia rerei ki he whanau unau ha. Nau hu ki whare malumalu ai. Koe rerei ai langa. Kai ha si vi ho mou taimi. Kovi e kovi. Pia ha awa e u whare ako. Pia ha pala ku mo e kakai. Pia ha ke mo e u api ako. Fuhu. Pia ko whemai koe ke tuku e tānoa langa whonua. Ko hihe ku mentolo fkapatoa pe o mendo illness fkapatoa pe o muatama he alu pe me aia alu pe ke mke alu pe me ake mo te o mai pe o vare lahi mona ako he kufanongo ho foi kolokalama koe ho foi tuku hifu e ai fai tu uni ai Palemia pe mo tuku hifu e Potungaue Ako. Ke tuku hifu e Potungaue Ako tau via he ola e CV, tau via e langa ho tau university. Koe COVID, koe ki time no pe. Time no pe. Os pe os hoka'i ako. Kuia e whare ako ke ako ai. Koe nau ako ke ako ai. Kapai rea hane tali mai te uto tali ke ne tali. Ei, ka ku ofa ka mutoro. Madu ke tau ki foi pulu vave peni. Ka urera piki mai e. Ka ofa ka mutoro fai ka peki na mutoro e o tua. E ofa Piveni. Ka whampe ke ona ke toi palaftu o ua ke Potungaue Ako. E na ke os involve mo Potungaue Ako. Kai jaha mea sia'a. Na ke involve mo Potungaue Ako. Pea turi ai mo si kau CEO. Ka kairerei koe na si o turi e koe hika ai ho paanga au ho fui programa loi. Kore whamore atu. Tuange Potungaue Ako, ke whainau ngā ue lotonga sai pena o tō, fia e kau whai ako. Ka koe kau whai ako e nau tala loto mena fia. Fia o pute Potungaue Ako. Tuange Potungaue Ako, ka ke whainga koe ka mea ta, o whai kia hau whakaanga e au ngai. Tika kia taha wahi taha whi tolungi au ka aho ange ko koe i hoka'i e paanga e Potungaue Ako. Lewe e malang kau tatau atu. O whatka mutoro.